Assalomu alaykum. Marhamat qiling. من قربان شده خوجه حسینویچ از ناحیه رودکی سابق رودکی حاضرت پیرداسته پیش مهندس بودم 73 اینستیتوت کشاورزی جمهوری تاجیکستان. در دوره شوروی کدام گازت میخوندید؟ گازتای رایونی هم میخوندم، در رایون که کار میکردیم. بعد کمونیست تاجیکستان هم میخوندیم. بعد معارف و مدنیت میخوندیم. ژورنال زنان تاجیکستان میخوندیم. صدای شرق میخوندیم. خیلی بسیار شما میخوندیم. برای که سرمحرر مینویسد مدینه‌وی مینویسد کو اینم یک گویا تربیت است برای تاجیکانی که سال حج میروند، حج عمره میکنن یا که حج فرضی میکنن. این یک چه یک نشانداد است. بعد درباره مثال آدمایی که برای حاکمیت کنستیتوشنی مبارزه بردن و کردن و همین این روزا من تنجی امانی کردن درباره همینو می نویسن. مورد یک چیزی معقول است برای که خودش همین گازت شما یکون تا این درجه چیز نمیکنن. همین فقط روحیه وطندوستی وطنداری. برای چی دیگر گازت رو نمیخونید؟ برای که این گازت هم ساده می نویسد هم فهمو می نویسد. یک گازت میخونی نمیفهمی. یک جمله را دو بار تکرار میشه در همون متنی که می نویسد، همون مخبری که انا چی یک جمله دو بار تکرار میشه. اینجا در همت روان و راحت کردم میخونی کیف میگیری. شما میخونید با کی دستور میتید؟ بابا این فرزنده و نبیره را میگم که خیلی انه خیل بودای، همه خیل بودای، داوی مودا اینه خیل بودای، اینه در گازتی خیل برامده. و همین را ما تربیه میتیم روی همین. رقابت نسبت گازت اویله و اسرف رقابت مبانی زن شویی شما هست یا نه؟ رقابت نیست. هم دیگر را حرمت بکنیم. هم دیگر را من خدا با شکر صاحب 6 فرزند 21 نبیره. ما رقابت در خاطری که مثل او کسا گازتی اویله را میخونن شما گازتی اسر. من اویله را میخونم و هم اسر را میخونم. چی فرقیت دارد؟ اگه وجوده درباره اویله بسیارتر چی نوشتگی است. اویله و ایرانیشون. بعد من سرگذشت یک خیلی زنهایی که در کوچه ماندن شوهرشون فریب کردن انه خیلی است. این وای همون زنکا میخونن همون عصبشون قرار میگیره جاشون. مردا چی؟ مردم همون خیلی که اهمیت نمیتیم. مثال خیلی و زن شپریب کرده یا خیلی کرده گفتن نیکی زنها این در گفتن همون رسا که چوت کن. شما 753 شورا رو خوندید؟ بله. همشه؟ یکون چیشه پرپسکت کرده این نیست. یکون سطح؟ همشه میخونم. یا تنیم در حرفا را پرپسکت کرده اینجا یوش میوبیده که؟ میوبید خطای ما را میوبید؟ یک تنیم در حرفت کرد. از صحیفه چند خوندن از سر میکنه؟ گازت اساسی را میکنه؟ من میگیرم اول یکم سر میکنم و دیگم شما یکم از یکم تا آخر میرید؟ بله. یگان وقتی شده است که مثلا شما گازت دسترس نکرده باشید گفته باشید؟ نه من حج رفتم همون وقت مقصود حج پیشکی پشت دورم همون کیاسک دایو گفتم که هر مهینه موشه تا اومدن من جمع میکنم. این کام سال بود؟ سال 2013. 2013. یعنی که هر شماره‌ای که نبود شما رو گرفتم موندن آمده با از سر نو خوندم. در حج یاد میکردید گازت اساسی را؟ یاد نمیکنی من تنتایی. نه گازت اساسی را؟ گازت را خوندنش خمار گازت اساسی را؟ بله.
сабаби дӯст доштану сабаби ҳамин чи ман дар мактаб интернат калон шудагӣ ҳокимияти ҳамон шӯравӣ моро хононд пушонд як сол як мартиба кастану бурукмон медод як моҳи майда стипендия нисбати дигарро зиёдтар мегирифтем хай ҳамаш шароитиш буд ана барои ҳамон мо СССР хай ҳамчунем ҳурмат мекардем давлати сағирапарвар тамоми кадрҳое ки имрӯза дар раъси роҳбарият ҳастанд сар аз президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамашон кадрҳои СССР-анд кадрҳои хуб дошт ана як суоли дигар кадом матлабҳо ё рубрикҳо ё саҳифаҳои СССР ба шумо бештар писанд аст маъқул аст ҳамаш аввал сар мекунам ҳамин шиори якум сар мехонам дигимуш расми шуморо мебинам ҳамин ачкиҳои зеботона мебинам то охирша ҳамаш маъқул маъқул намешид ман ҷамъшон мекардам барои чӣ ҷамъ кардед ҷамъ кардем гуфтем ки ягон мактаба ягон чия ягон библиотека ягон чи мегӯяд ман гуфтем ҳама нақшаш бурда ҳами сармуҳаррир ай пеш наздик бинам ай телевизор дидам наздиктар бинам ана нигоҳ бачаам нигоҳ кам ҳамин одамо фаромӯш накард шумо якум бор асту инҷа омадагӣ шумо ба мо занг намезадед наменавиштед паёмак смс не фақат мухлиси сирри пинҳонӣ яду бор ҳамун нигоҳ кардам ки ҳами хел сармуҳаррир телефон ман гуфтам занг занам гуфтам неудобно набаъд телефон қатъ баҳрҳол хуш омадед мо бисёр шод ҳастем ки ҳарчанд ки шумо бо мо иртибот ҳам надоштед иртиботи хатти телефонӣ ва аммо ба газетаи мо содиқ мондаед ин ҳама сол 15 сол газетаи СССР мехонед ҳамин рӯзе ки СССР меяд кадом рӯз аст ба шумо дастрас месавад мо рӯзи панҷшанбе ҳамин газетфурӯша ки мо ҳамин саҳар қатъи омада гирифта мебарам рост ба шумо мебарам мемонам агар ман набошам рӯзи ҷумъа ҷумъахона меом мегирам ҳатман мемонад ман вая предупреждат кардаги ки ҳамин хел гирифта монад мисли шумо мо хонандаои сарсупурда бисёр дорем ва як рӯз ё ду рӯзи ҳамин ҳаётшонро ҳатман барои хондан ва мутолиа ва андешаи газетаи СССР сарф мекунад ҳамин рӯзи газетахони СССР кадом рӯз аст барои шумо чанд рӯз мехонед кадом рӯзҳо ман ҳамин рӯзи панҷшанбе мегирам то шава мехонам тамош мекунам дар як рӯз мехонам бо асари нав қизиқ мекунам бо рӯзи ҷумъа баъди намози ҷумъа мехонам мо мешинам ҳамин дарав тамом шуд гуфтам бо асари нав рӯзи шанбе мехонам бовар кунӣ агар бовар мекунӣ яъне шумо ошиқи газетаи СССР аст ман оилам хай чӣ нашавад мебахшӣ ҳамин рӯзи панҷшанбе шавад чо ба газет нарафтӣ газети манам биёр газети хутам биёр вай оила даи ман биёрам газети хута ба ҷо накунӣ ман мехонам аз шуморо мехонам чикор мекунад оилатонам хонашин дар хона бо кӣ мехонад газет дар хона бачаҳо хай келино хай кам газетҳои моро мегиранд мехонам ба ҷои ҳамоя ки тавоим ҷанг мекунад газетча гум накунем гуфтам хай беҳои гуфти шумоям ин газета хушхона ягон чӣ камбудӣ надорад марҷонара дина хондам марҷона корҳои марҷона кардагӣ барои шавҳараш интиқом хай бо агар ягон одам дигаша мо дига ҳечӣ намекунем оз дар пеши шумо ҳечӣ гуфта наметавонем бовар кунем барои шумо биёед мо қабул мекунем масалан акрам кушода шуда меом да агока биёед мо рӯза шумо рекламое ки дар мо чоп мешавад мехонед онҳоро мехонам ҳамонро мехонам ҳамаш мехонам ҳамон реклама ҷодди ҳамин газета ҳама хушиҳои рӯзгору зиндагиро орзумандам бигзор ки ҳамавақт дар ҳамин ватани паҳнавари мо бошанд ҳамин хел хизмат кунанд мо ҳамин матлабҳоямро хонему баҳра барему агар беадоб бошем адоб омӯзему
بسواد باشیم سواد ناکشویم و فرهنگ تاجیکانه داشته باشیم و همه وقت حرمت همدیگر کنیم. جناب عالی سروری ما باشد، همه وقت دیار ما آباد باشد، شکوفان باشد، همدیگر حرمت کنیم، در لبان ما همه وقت خنده باشد. سلامت باشه، سلامت. خیلی نم داد پروردگار این شخص خدا داده که این شخص قدر مهنت کرده، قدر تا افغانستان رفته آوردن آدم را. این قدر حاضر من شهر را نگاه کنید، شهر خیلی عمل نقصه شما میدونید، این بلندی نگاه میکنید شهر چقدر زیبا. این روز پگاه ممکن میلیون شهر شود. بله. حاضر در عرفه نوروز هستیم. همین نوروز در دوران شما جوان بودید چگونه جشن میگرفتن؟ حاضر بشکین است؟ خیلی حاضر که این بین المللی شدگی همه دولت هایی را چی میکنن نیکی آخر او وقت دیگر بود و حاضر دیگر شده. اون وقت شلینتر بود بازو مردم خودش میبرمد جشن میگیرید. میشید هر قشلاق با خودش عدل نه چی میکنن. همه نمونه جدید کشتر ما آورده باید عرقی رزمت پوریده شده نیست کار میکنم. اگه آدم روزین شود یا کشتی شود اینجا میزنم. عمرتون سبز باشد با سلامت باشد رحمت. 15 سال دیگر در پهلوی ما باشد با اوش فکر میکنیم. مبارک باشد. نه بچه جانم میتونه نویسد با ما همکاری کنه. در امانت خدا. سلامت.